Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawo, apay analiday ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yu di pagadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigata? Anyat ka't mo sawon bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaam ti card na anak eh. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anong pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ka dagiti assignment na. Talaga siguro pima na di na maawatan ti daduma nga adalon da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaengan iti tutor na. Ha? Tutor? Wan, tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng, ada pagbaliwan na Uray, Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay a Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamong nga gastos. Sana bale, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Pag tinulungan ta, para mo't iti anak ta. Okay. Sikang ro ti makaamo. Pagsaritaan tanto inton malam lakay. Nalaing mo't siguro ti inalam at tutor bakit? Siyempre, alakay, nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta, lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta na eh. Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayahat mo ti aruno kasta bakit? Sa anak mo ngamin ang nalaing iti English ken ma. Awan, ti maisuro kita anak ka. Isungarod anangala ta iti tutor, tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay amang ano sa bali pa ti maisuro taken kuana. Sa pay komplikado mo't dayta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Huwag nga rin bakit? Bas-basatin niya iti anak ta libro. Kaya talaga ajak maawatan ti daduma. Uy, nakitak mo't dayjay. Jak maawatan ti daduma. Sana kaskarin na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Hanggang no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro. Tapno makaadal ti anak ta. Nakitam dayjay Fidel lakay. Jay, At dati babae ang mapmapan iti ayan dadudong. Si Ripom iti about. Dikatek, niya. Ang gawaam, Hindi ako matibibiyang tayo dito. Saan nga ta? Babae ni Dudong Dayay, lakay. Ay nawaw, babae mo't asasawang. Saan laang man anam na minsan ang nakitak day ta babae, lakay. Tunggal Sabado, mapandita. Awan nga binimida di ta balay da. Tauray Sabado, kat adda trabaho da. Hindi. At damit ti iniggaban na apapapil ba kay? Ang mga no, dala ang tinapate, aramidin na dita. Ay, babae na laki di day ta Ay nawaw. Nangrugi ka din na nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Uwin mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak balay. Mayat matlaan no da tutor na mare. Di napatag kat kabailan nyo bayadan. Uwin na mare,
Maikarigatan, ta kaasi ngamin jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro kanu jay maestrana. Saan ngamin nga papada dagiti umbing, mare? Adda dagiti napartak ang makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wan nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat. Ay, siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang, saan mo't ngamin mare, taunay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na, mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro, no uray siga kat di mo mat maawatan. May mayatlatan na mga laka iti tutor, mare. Ay, wan mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para itinasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawang, ming-ming-mingan niyo mati tutor da marimida, nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay. Gina, anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo, nanang. Kumarim ni Mida. San ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami, nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana nga adda ti mapmapan. A babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak! Adda ti sabali a babae anapan iti ayanda iti Sabado. Babae? Way! Panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay. Natayag ken short hair. Nalaad anak ko. Nagkamali kayo, nanang. Ang mga no ti tutor ti anak da marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, adang amin tutor ti anak da marimida, nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da mare. Anya day ta tutor? Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da, nanang. Ay nako! At dagayam kasta, anak ko. Nanang. Isu ano ada makitkita yo, di yo ikan adagos iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno ada makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit ngaming king kabite. Saan a babae ni Dudong? Kinakitam iti paraangan da. Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam day ta, ngan-nganin makabasol ka ba kay? Doa pa ya masakul labang ala da pa'y iti tutor. Kamabalimag nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba day? Kasta ko mati inaramig da, no ammo dalaang bagay. Sa dood da kiday amang isuraw iti anak da, day tatipudnaw. Sigurado nga da rason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor lakay. Agad adal mo ti anak da, sanaya. Apay pailaang amangala da iti tutor. Ay na, saan mo't nga minakas karina ti agisuraw? No di mo amo ti isursuraw. Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan ngagpapada dagiti ubeng? No, anya ko matinag tumaad na ngay. Ti bagakit di dagita nga gasawa, kit agin babak nang da, ken sadot da, mangisuro iti anak da, isuakas ta. Adamo gayam ti tutor yaw, Mayda. Ay, anda na Betty. Ada ti suswelduan mi kanila kay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak nang kayo laeng. Ay nawaw, sana kasta nana. Kaya't milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamin. No, agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no, komplikado at topic. Narigatan, nana. Kunak man no, wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat, nana. Mulagayam. Apay lang ka magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaang mag iti pagadalan.
marigatan iti pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kuana. Kita ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpos iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw, ikalintigan na pailaag ngamin. Ti bagayo kitday, kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti maimbaga rita, Betty. Beta bakit? Di maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay nawaw. Nagpakalaing man rita bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kuana, saanin kanwa kasapulan. Kasano asa nakasapulan? Kat no nalaka ang makaadal ti anak ta iti dayta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din muna. Dayta nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agad just tayo. So man naumot din dayta bakit? Di namot ammo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapod numat. Bakbakit na nakasta ti ugali na. Agpakalaing launay. No saan ta kasapulan? Apay kumapay laing nagpasweldo ta. Kaya po, common sense kumamot din kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasayaat mo't Mari Gina. Oh my God. Agkapeta pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kapsat ko, Mare. Ay, Mare, anya kami yung tigagara? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yu, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Naimay ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni Nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takatijak kayat ka ni Nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay nawang, day ta tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumit ka ni nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilap ta. Dayta nga raw, anak ko. Magyanamraman dayta nga inam. Sa dino ti nagturungan na tatang tamapan kusukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay hapon ni Nanang. Ipilit na noan niya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Papan mo nga ragsukunan, anak ko. Un tatang, mapan kusukunan tamangan noan niya manantis istoryal na ijay. Ay, nalaki din na ito at Gina, aya. Huray lay, guyod na iti nagtugawa Ay kita. na, wala ata di kay matumakdar Nanang. Kita, amadama, ti pa nag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaatan ti pagsarsaritaan yo, Nanang? Nistoryak lang may, ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Day tala ka na yung tisang kay bagayo, Nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumare yo anang istoryaan yo. Ay, diya ka mo agtatalnada mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo, Nanang? Kung naktumat ngamin kada kayo, saan nga agpapada dagiti ubing?
Adda dagiti nagaget, ngem narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na. Iso akasapulang dati tutor, nanang. No ide, kaawang matikas tanga. Ay, agsarden kayon. Agpakalain kay man launay ako nakon. Oh, apay matakas dyan ti panagsasaom ka damari mida, nanang. Ay nawaw, advice laang dayjay. Kun hindi pa'y napalabas sa lawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagak laang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaanin ang kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awang ba ti tutor mo? Angam kita nakapagturpos ka mo, Gina, anak ko. Anyat ibibiyang tayo ayan, no kayat damari mida ti mangala iti tutor, nanang. Adda ka din nasakit abakrang yun? Awang makidi Lukas tangarod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Ya? Awang mo tinadag sinabasol ko kinkwana. Marmaritis yung tupay, ida iti kukumarim, nanang. Siyak pa yun ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak taytay. Basol mo mo ilaing. Nagpakalaing kanto, magaming. Puno mo nga main lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawaw, di ka agpatangkan bakit? Ang mga numangagdeta ni Gina at ang tagurahan na kamalay. Kit inton sumaruno, dumagkano at dati maibaga niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, unay lakay. Noan yaman ti aramidon, damida kin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tan aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day, bete bangay. Dudong, at ka din ni Mida. Adalambiti na pananana na bete. Apay ko nga. At dalaing kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw, nung may papanday tayo ti tutor tarak minana. Awanan ti bibiyang mo ijay. San mat asika ti mang pasusweldo? Saan akas ta, Dudong? Amom nana, san nga agpapata dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Aqua, namiris ko unti bidtut ko, Dodong na ko. Iswa, kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito balay? Kayat ka kumamakasarita iti personal, Mida. Ay, no may papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo lang ng nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawan ko. Ay nawaw. Saan kun ngay pilik ti amo? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. So, pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayo. Saan ngagpapada dagiti ubay? Ikat nasayaat mo't nakaamiris kayo, nana. Isungagkid-kid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika, ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon, ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng, ti mangimarmarites kada kami, tano saan, ay makanggag kayo kanyak. Ay, uwan, meda na kong saanin. Saanin ang maulit ti kasjay. Ay, nawaw! Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan mat arumbang apakibyangan.
Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa Balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na playa matrabaho? Nawan pa'y narod, Mia. Kasanumot nga min, sana ka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tilitsunan nga si dag iti pagtrabtrabaho. Anya di kasapulan da, Beshi. No sana ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, amang ano sa anak man ng apasok iti qualifications da. No syakti si ka, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, amang ano magustuhan da katibos da ijay. Damag ko kat, ti akin kuko amis mo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nawaw, isaganam kit diti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga aldaw yu, ma'am. Ay, sa anak ka, ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmutlaan. Ay, ada ka di masapol mo, ading ka, oh. Nadamag ko ngamin nga at dati hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka tayo taurayom ni boss, madam. Ay, sika ka diti agaplayak cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kunamlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanen ang makaanos ading ko? Anya nga may nang tinagan mo ba, Sam? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka diti experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyam anak ko unay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet kan ka. Naska nabasaam, tapno amom ti araramidam ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doot. Nawatam. Owen, madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang kora. Apay nga ron kasla di ka makaisem. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaag ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaag kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intun bigat manang. Sa paam ti umaya, tapno saan ang makaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ang mabalin, amala daw ka.
Nasapa kalaunay mo at ina anak ko. Anyang oras si trabaho maya. Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti madami. Basta ya. Uwin tatang. Ure, makaturturo kay ti trabaho. Nukas jay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariin ka tatang. Iso siguro mati kinatao na anak ko. Baybag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto tibos mo. Uwin tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga ag-click iti dayta abos madam. O di ag-resign na to. O sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabaalam. Tapno maayatan tibos mo kin ka. Si kagayam ti baro nga kasyer. Uwin manong Jaco. May bagay law na kayong katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na kanibos madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanagan. Tawan ni Boss Madam Gigi. At dati na panan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kay tayo. Makuunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? Kung saan na amaamuan? Di ba kani? Tanood da ni boss. Napartakmat ti garaw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mo't basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among kadiina? Ti, anya Jaco? Kanayo na pagsasawan ni Madam ti sigot akasiridi. Isu naglisan siya ka. Wala, rugi ka man na manong Jaco. Kasla putput nganak mo. Ay no, saan ka butbut ngayon? Ibagbakak lang ti pudno. Di na kami naanusan ti ugali ni Boss Mata. Oras yak tuba. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. At daman nun saan? Agungat lataray ta. Amom ka di? Ano kasta bad trip? Kit dagit ti empleyado na ti pangipapasan na. Kunak nga ron. No makabiro ka kiti sa bala pagtrabaho talagang ag-resign na amat dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawawan. Da kayo matgayam, madam. Kasla nakigtot ka man. Apay ka di. Okay lang, madam. Anyang aminan ti bagayo? Saan ka kadi marigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo ang nasayaat dagiti rumbeng nga aramidom ditoy. Owen, madam. Ornosam talistaan mo. Bilangan mo't laeng no mano ti collection, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat ako kupitan na. Owen, madam. Kumusta ba ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan niya. Oh, apay madanagan ka. Ungungtan na ka kadi? Saan mat? Ngamno kasta nga agsasao. Madlaw nga stricto, beshi. Saan pa yung umisam? Agbutang ka talaga no manggag mo ti boses na. Anong sampay, beshi? Mayroong kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kasdapod no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapo kat agong unget latan. E di anya ka no ang makagapu nga inungtan na ti katrabahuan, beshi. Day tati ka mo. Kaadayuak, idi madamang agong unget ni madam. Iso atsak na awatan timbagana. Oh, madlagay ang beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget no awan mat ti makagapu. Oh, apay analagaw kasi ka, Jaco. Natrapi ka kami, anang kora.
Sapay na sapa simbang pad ni boss madam. Ay nawaw, no kasta. Adagaya mo ni Madam GJ ito opisina na. Wen, itaypay. Sus. Ano pa yan dayta? Ay kat isaganam tilapayag mo ah. No, apay nga min analadaw ka ah. Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam JJ. Sigurado ama kang nagkamanan kan kwa na. Iso nga do tag resign. Ta stricto la unay dayta Madam GJ. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitan. Oray 1 minute laang dayta. Big deal ka ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manunabulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka madan sika, Jaco. Traffic ngamin, Madam. Basol nga rod ti traffic, Saan ba, Madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Jak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, Madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun, ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manong nga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo da ito yan. Ah, Agsubli ka ni ti trabaho, taado ti orders ita. Jak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabaho. Narladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang Cora. Ay nawaw. Awat di rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni madam tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes lang ang analadaw ni Jaco. Ngam kasta unay nga ungat ni boss madam. Kasano? Kitkas laawan mat manaknakam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy. Ngam kastapay laang ti aramid na. Inton maungtan agrire. Iba nga na anak kaung-ungat ni madam uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni madam. Inaldaw samot nga adda ungtan ni madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo tapno ungtan na ka ading ko? Awan man ang Cora. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumba nga pagdanagam. Ni, Manong Jaco, inalam mo't tandag iti gamit mo. Nag-resign ako, Nina. Ay nawaw, apa yan? Pinapanaw nakakadin ni boss madam? Saan? Hindi akong kahit tagtrabaho iti dahito ka. Anya? Ang mga nusikang tungat ti sumaruno pagpupudutan na. Nawaan ako. Awan mo ti amok ang makagapo. Amo ba tayo ta, Madam JC? Ora awan ti makagapo. Agong itlata. Awan ti pakawanin na rayta. Anya? Ora simple abanag. Pagbalinin ng aisyo. Narigat ti magdan iti boss sa kasing kuwana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Ano ti resignation letter, ina? Ag-resign ako ni ti trabaho, Pesi. Apay mat. Kabutang mo ti boss mo? Kasano, no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanag-resign na ni Jaco. Anya? Awan ka numot ti pakawanin na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sabali a pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din ang daman ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho, tatang? Adumot lang ang ti-negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Istrikto unay, tatang. Ay, adaya mo't ti boss asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayong ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya dahil anak ko. Di ka nga minagpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't anak panagpinagan?
Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutin ati pagpupudutan ti istrikto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no adda ti kalukuan nga aramida manak ko. Ngumno awan ti basol mo, anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at Jaco. Itayag na lang ti imana. Talaga makaunitan ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, day dya ko. Agreklamo no mabagbagaan, unay basol naman. Pasayat matkit di ta nag-resignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuana? Yan tangayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yun ti aramidan nyo. Ag seryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawa, apay kanuma ng Cora. Ada kano na patod nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok ngay naramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idi kalman ken kuana. Sigakit di ba't? Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laan ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagaget kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kung ti sumaro no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Uri agrupo pa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panag ko nam kadikat, agbayagak pa'y dito'y no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta ka, Nina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko mutlat ta, Madam. Magustuak launay ti kasta sungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang ti empleyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman ak unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggid ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramiday. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga aramiden da. Agasip, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, Madam. Oh, ato eh. Pasarabo para ken ka. Indikat mo tayo ti daddo maakatrabahuan nyo. Ay, no, wow. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na mon ti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nalalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy ti nag-resign? Saanin, tatang? Kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya matao ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, unakto magaming kan anak ko. Nuar aramidem anasaya at trabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamaliak mo't laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabaho.
Nga uray jakmut amo ti husto ang napasamak. Siya tilugi, tatang. Gusto ka, anak ko. Iso intong sumaruno, timbang pa yan nasayaan. Nagitimbang mangag mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umunano anya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Magala ka iti kanan nila kay mo sa bet ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay, nawaw! Talaga nga iso ti plano, manang Ruena. Si kamat ti makaam mo amang isupot. Ay, bumuludak nga rod ay ti plastic container mo, manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay, no! Ay, ti prutas ngay, manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibos na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay, alaag amin nun, amanang. Sa nabalay, taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay, no kaano akayat yan. Kung nadamo tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka nga palikod iti kwarta, manang? Anya? Ado man ang tinyawid mo amakan, sabit, bakit? Ay, kat, adapay ati prutas dito, no kaya mo lakay. Ay, nawa. Nangalaan ba ngayon kita? Iti ayan ni Manang Ruina. Maya ta. Nasingpo lao na ti kapsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Rowena titimakter nga inak. Aging ka ita, no adati ka sa pulak, mangtudmay. Siyempre, iso ti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla nga tulungan na ka, bakit? Isumot lang ti bili ni Nanang kenkwana, sakbay at pimusay. Diyak malipatan day jay, lakay. Nanang, awan mo't gaya man ti makan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Awan mo't tinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano ano matidluto kitay? Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle mo mayo. Kitaan ka ti nanang. Uray may sa kutsara ng iso. Awan tinabati oh. Ay nawaw. Nukas na. Inibus manen ni Antim sabet? Kanayin yung aming ikan di kapsat yun nanang. Iso nga spoiled at akastama teraramidan nyo. Diyak mo't impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyan ti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo aming kangkwana. Kitaan nyo akit na irwaman. Sa aring ngagagat ngagtrabaho. Kati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Una anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito'y tersena, Cruena. When tawan na danunan na amakan ijebalay ading Lena. Ay, nawaw. Ay, kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmat. Ngam imay ni sabit akabsat ko.
In-take out na ba't amin ang ading ko? Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, ah? Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan ngay no awan ka amang tag. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. Ay, sumat ti madlaw ko. Nasingpet ka unay iti kabsat mo. Ay, narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayon. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, kay sulang mo ti umanayan ti kwarta. Ay, madamag kuman. Saan kayon samot ka na mapmapan iti bangkagyaw? Ay, talagang saanay. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Adayo mo lang nga may. Makapabanog ti agbunag no kasta pa nag-aapi. Ay, pagtrabahuan nyo nga, ni Manong Mayaw, ita. Mawani na. Agur-uray kami lang. No, dati agayab. Wano mang purdiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minun nga. At dati tao iti ayan yaw, sabay. Ay, mabitla ang gayam. Tala, tigat-gatang masardinas, why? Sa dino tinagapwa, Mruena. Ay, ije sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita, tisup-suplayak iti nateng. Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabi ti bangkag da. Ay nawaw, iti anya ko baga po sanda ang binulaan. Nakadamagang iti dayta ading ko. Di man sabi ta mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kanandangay no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Maibos magayon ti bagasta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, ti may isang. Last day to yun, bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, intong madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawatan kin kuha na bakit Wan. Pangbagas, kun pang-abastaw, ti dawat kin kwa na, lakay. Janay, kanakan, umayak man. At tuga ka pa yan, ti sabit. Nagyaman ako, nay. ay, apo. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, hindi nga oras nga iti panagawid na. Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, kiti ka na ka. Anya? Awaga ma, kasalutsuda, no niya nga oras ti panagawid na. Taamok mait, no niya nga oras ti panagsublik dito. Amaw, napatag namin ti bagakin kwa na, kanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo. Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Kanya nga oras ti panagawid yung kinimanang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas di laklakad mi? Apay ka di? At tanan ti sabit diti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni antem dita. At takano tinapatig nga ibaga na ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka manan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawaton na. Ay, talaga nga spoil ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana.
Siyak amin ti mang tadi ti masapsapol na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na ah. Nairuam da ngamin atunggal agdawat da kat adda ited ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, manang Rowena. Tidakas na, ay, abusado mat, kan spoil Jacob sat mo, kan ti asawa na. Anya ti gagaram, sabit ading ko. Ay, kuha ngamin, manang Rowena. Anya, idiritso mo, taado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagas yo, syakmanan, ti gumatang. Kan, awan pa ngamin ti kwartami ita, manang. Kasano ko mga min, kat sadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisaang may, manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsab mo. Ay, saan ko nabasol, mawan ti isaang yo. Napigsa kayo pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya ngay aramidan yo. Agkulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagas yo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga ited ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagang may. No sa bali at tao, tulungab. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siyak ang mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apo? Nagaduman nun ngay bagbaganan. Talaga nga ginsisimpot day tarwen. Anyat ko nam. Dayta best friend mo, Lina. Agin sisimpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Ngamawan ti kunana agpabulaw. Ano sa bali at tao, adat kwarta na. Ni Marion to, paaya kalugaran tayo. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day, chay? Nalabit, nauma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaeng agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin, Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain nyo. May saka mo. Kasi do tilapat matigaya. Kalugaran, adi na mo't kapkapin ano. Wano siya, kakabsat. Sige man. Day tatirigat ti maadan itis pwede kabsat. Ha? Ano di ko na? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at da maapit yaw. O di at da isukat yaw iti bagas. Man mo nga itintod ti kapsat mo, sabit, bakit? Sana nang titla kay. Pahin na ako. Apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali at tao, tulungan na. Kung si ka mismo kapsat na, sa naman kay. Ha? Bayam atag palastog mo't piman, no isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapulan na ti tulong ta. Katintom dumteng detangal daw. Talikutan tama ta, bakit? Ay talaga ah! Ha? Aramiden tamat kenkwana no anya ti aramiden na ita. Ha? Mapanak laangan iti ayan ni Nanalagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't sabit? Anya ti masapul mau. Nanalagring, bumulod akman iti bagas mo? Anya? Awan nga minon ti maisaang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mula yung anatan. Awan pulos ti inla ko yaw. Ay, kwa nga minana. Natay dagiti mula may. Napistida si ka. Pinadas kumut ati nagpatulong iti bak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Woy, dito ti pudno nana. Imot ti kabsat ko. Angam no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak mismo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ana saya ti kastang augali ti may sa akabsat sabit? Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na.
Kundi tulong ka no mo day ta Arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay, damag-damagakin ka, Lena. Anya day ta nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mo. Asino kadakwada nana? Ay, kaniruwi na Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot ana ibagay yung may tikas tanana. Imay namin ni Sabay kakabsat na balay, idi na palabas. Bumulbulod iti bagas, tanapiste ka no ti mula da. Kahit awan igatang da iti bagas. Nim, awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manen day ta asabit nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula nana. Sa maysa, ay nauma ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot. Baybay amditan nana. Imay ni nanalagring iti na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawang, agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yung tirumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay, hindi tangarod, Lena, ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko? Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya, tapno laang agrupro pa na dalos. Kat, anyang harod nga ti planong ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabe. Anya pa'y laang ti aramidom dito'y balay, Manang Rowena. Kalpasan ti inararamid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo, ket pudno ti istoryaam. Di ka agar aramid iti inuulbod nga istorya, tapno si kati agbalin analintag. Ay, nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sabali a tao. Ngam no siya ka mismo akabsat mo, di nakpay mo't matulungan. Wen tasaan mo deserve ti tulong ko? Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapol mo. Uray ita anak asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusong mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapol mo ading ko. Anya? Maasyanak ka na kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pa, saan ko apid-pidutan ti kwarta, sabi? Mustahon. No di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sabali at tao, kaya't mo atulungan. Mo ti mabali na. Tapno ibagakkan ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog kan sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka, di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaang. Kasano nga rudan no matayak, di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguskom ti ugali day takabsat mo, sabay. Ang panagkunakot. Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw, gusto niya tumulong iti sa bala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso ti timultulong ka datalakay. Naumamot siguro na tama kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya laan, iraman mo mo tabagin Ay, sige! Ay, padatang mo asadot nga may. Ano saan tama na natin, mula na kay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abak nang. Kung pa'y sumupiman, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakan ko ana ita, kat inrigrigatan na dayjay. Anya nga ron nga tigat mga sawon, sabay. Manipod itala kay. Agkagagatan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapno, rumang ay may tibiyag ta.
ako tada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsarod-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat ti bagi tayo, tapno ag progreso mat ti biag tayo. Ngamin, saan nga iti amin akanito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Buludag pa'y man to impawit ni Ading Yoli a kwarta para kada kayo, tata. Ano ti kwarta, Dolor, anak ka? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw. Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayun. Maya day ta na panunot mo, anak ka. Nangro nakit mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga rod ti madlaw ko, tatang. Ano nga ro damang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak, kan gumatangak iti mausan. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglaki ako kamot gayab iti tinunaw, Dolor. Ay, wanda na kora. Kasapulan nga agagat na tao, tapno agprogreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mao. Gumatang kayo nga ro din, ana na kora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Si Dayo, nana? Adapay nabati abangos kan tilapia. Gumatang kayon, tapno sana na masapul nga gluto kayo. Alaman nga raw, ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang, tada na panan ni Tata Baguriyaw. Alangarod nana, agtugaw kayo pa, itunok tigat-gatangan niyo. Ay nawaw, adumot kitao iti paraangan da Dolor, midol lakay. Wan makait, gusto mo na iti makikita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok man ang ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya, Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta naglalaok. anya, maanusan ni Dolor ti agla ko iti kakasta. Ano ba kay? Mangdag ka man kiditi sa hanggason dita, tagumatang iti sidaan ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Yeah. Sigurado asaan anaimas tila ko day ta Dolor. Saan na naimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawawmait bakal. Nagatang amin alakok, iso amasapak nga agpalingki inton bigat, tatang. Mayat ano kas ta, Dolor, anak ka? Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno, tatang. Adun tayo, tamang ano agkurang tumanan. Uy da, tulungan ka, anak ko. Isurum lang doon niya taramiday. Di kay madanagan, nalakalaang ti aramidan niyo, tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo dagiti karno ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko, tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok, tapno agreklamo da? Sabagay ha,
No adaman pa iti may lawan, amayangin iti ayanda, ay kan maawatan damot siguro daytan, tatang. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo. Maray, reserve kan to man iti tinuno alakom. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, maray. Ta mga numay busanak. Ado ti lakok ita, pare. Reserve ka lang ta, maray. Narigat ti maibusan. Sapay, makasidsidak iti tinuno abangaws kan karne, mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipareserve mo, pare. Tama nga numalipatak. Nagyaman na, maray. Ay, dagasekto, kalpasan ti trabaho. Mabaling ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, Dolor? Ay, nauhaw. Iti anya kumaga po, Carla. Kat komportable akmat iti tugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asaong umakar ka kit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah? Anyat kayat mo asawan, Carla. Agat tinuno ka, Dolor. Ay, nawaw. Day talaang ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti akong. Naramadam ka day ti tinuno ala ko ni Dolor, Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti sika. Gumatang ka matintin ko na. Naimas man ti ginatang ko idi na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado iti lako na at tinuno. Ay, nawaw. Apay, may. Narigatan, nana. Amang ano narugit ti lako day ta, Dolor. Ay, saan mat siguro? Anyat amom ngay, nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na, sakbay amay tuno dagiti lako na. Ha? Amom ka di, naranaak ijay paradaan itay agsapa, nana. Ha? Agat tinuno. Ay, nawaw. Hay, nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumot ti angot na. Hay, makapadismaya, nana. Anya? Ay nawang, anya ti nakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla bakay. Anya, gimatang kapaylaang iti tinuno alako day ta, Dolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno bakay. No gimatang kalatta kuma iti bangos, di sinigang kuma ti pangrabyanta. Kas na ko nakitain bakay. Tinuno, di kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No, di mo kayat. Adumat ti itlog di ta. Isupay lang ti anusam asidaan Amom ka day lakay, ah? Naranaak day di ang mari Dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako na akong. Agat tinuno lakay. Pagbali ni pima na nadugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Agtatal na kalata na. Sana day tagdadaulang kiti katagiti customer naman. Kanya aklasing ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Wow. Nangalaam nga iting gatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga nuawanin ti pagpuna manak ka. At dapay nabati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tapdo masukatan tidaan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulang mo ti flat screen at TV, ita? Imbis nga urnongan pare ti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. At dapay mat nabati aganan siya. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayanda Dolor, Midol lakay. Flat screen na TV bakit? Apay ka de. Ay nawaw,
Nangalaan namot nga ta itiing gatang na. Kaya ang mga nuganan siya na, tinuno ala ko na. No kasta. Talaga dakkel matiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makaperwisyo sa asawa mo dita, bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno ala ko na. Anya, lo abulan rin haglaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang nagreklamo ka iti asok, Carla, bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agak tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amang ilako ka manin iti tinuno inton manam. Ay nawaw. Ada ka di parikot itilakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon nga min ti asok iti balay mi. Kano adayo matibalayo? Kasano ko mga mapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ija ibalay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadakan ka nga agak tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo day ta, Carla. Anak ko. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya. Kasano kumamapasabak day ta? Ka malumit amitro tinagbaitan ti balay ta. Kastamat lang ti kunak itay tatang. Ngam ipilit namat. 2 bulan na ngaglakla ko kay ti tinuno, anak ko. Italaang nagreklamaw. Diyak man amo iti dayta kaaruba, tatang. Awan lat mangag ko kankwana no di agak tinuno. Hehe. Apal siguro tinaduma, anak ko. Anya ko mati apalan na ngay tatang. No kayat na kat agla ko mat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang. Ay, bagbaga aman ti asawam midol. Apay ni Carla, nana. Awan latar aramidan na no di makiap apa. Nakitak anapan di tayan da dolor itay. Nagaduman ay nareklamo na. Nawalat na sayan nga aramid na day tao. Diyak madambaw, no apay akagura na launay ni dolor. Siyang kay bagana pa'y nga agat tinuno ka no ti kaaruba tayaw. Apal na siguro tinaduma, nana. Diyak man amoy tinaytang asawak. Sa bali mo to, gali na. Ay, kasaritam daw, tadi na ululitan tikas dyan nga inaramid na. Ibagam kiday ta agsapol iti trabaho na. Saan adya biyag ni dolor ti pakibibiyangan na. Bakit? Siyak ti babay mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day ta dolor kan ka. Sana ni Dolor tinangin mga kanyak. Ni Nana Cora. Pudno matimbagak. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapay itiruar. Kaibil-bilag ko lang dagita. No agtuno mananday ta dolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin nun lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan tiyagong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinamanagapal mo. Iso nga ura adayo ka maangot mo. Anya? Kasta mo dagi ti managapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, adumadan ti customer mo iti tinuno alakom dolor. Wan nga rod na nakora. Taga-kabangibang abarangay ti dadong manana. Muray ibagbaga na nga agat tinuno ka. At least, tadaganan siya. Pudno launay na nakora. May mayaton ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta kinaado ti customer mo. Kasapulam siya, ba't ti katulungam? Adamat ni tatang na nakora. Alaan na matan na. Uray para paypay lain no isaw. Ay wun anana.
Urayak lang nga malpas ti aramiden da pwesto. Tapno na lawlawa. Kan, nalaklaka ti aggunay. No kasta. Pagpwesto abgayap, ti rin-renovate da. Awan na. Tapno makontrol matlaan ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-ada nga umapal, no maamuan na alimawa ti pwestaw. Ay, nana. Awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawa mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, nana. Pudno ka di nga agat tinuno, ay gagaya talaga akasta, takasta nga rin tinegosyo, balasang kaw. Kin agdigdigos ka, may kalpasan ti panaglakaw, may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw, ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na, kin mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakitam ka titi pwesto ni Dolorita, Carla, bakit? Anya ko maita. Bayatan. Makontrol ta asok. Awam mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manan. Na, sa anak nagreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Diyak kaya ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible, mat adi mo maango. Oh, si kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyuyawam iti padamatakaw. Siyempre, no madama ti panang ituno na, ekspektara mga agat tinuno. Yung kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor. Bakit? Anya ter aramiden nyo iti ayanda Mari Dolor na nakorang. Pinurdiya, nak. Apay ka, day. Anya, nakipurdiya kayo, nana? Wan. Apay, ada ka di pa rekout? Iso mo ilagay ang agat tinuno kayo mo. Sika lang, samat ti makangangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulora. Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di bali latan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables mga raud. Anya? Anya tinsawang ni nanakurakin ka ya, Carla, bakit? Jables ang kano. Na, tagkatawa ka pa ilang matakas na. Kasano kuma nagbaling ka, Jables? Trabaho mo, ti manguyaw ka damang tatali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildom. Kasta pa ilang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nanakura, Jables ka. Oo, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit nga apalandak lang. Iso akastada. Ay nawaw. Abi ngagkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. Kita unti ko na mga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay nga buyaw-uyaw. At nakadimat ti may panlakil mo, ha? Ha? Iya po ka. No siyak ti sika, dumawat ka ni ti pamakawan kini Mari Dolor. Day tao galim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito yung pwesto, Carla. Gumatangak man itila ko maatinono, Mari Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makitkita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ka di ita kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho.
Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, jobless ngam na banglo, si kakit di man. No kunam nga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mat ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare, uray mano adigos, ken mano abang banglo ti usaren, narigat a maikat. Anya? Ay, nawaw! Anyaman ti trabaho ti may sa atao, rumbang laeng nga irespeto tayo. Saan tay ida nga apalan wenno uyawen. Suportaran tayo kit di dagiti arapa apda, babaan iti panang suporta tayo mat iti negosyo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.